Dia butuh selantak menang pesiri. Lagu mati-mati. Tama ya, dila na sa lapupungan. Ele, may 77 mo ko, 78 dra. Tingnan tayo pa nakasero mate. Dia kumte na kana No kana. Dia parang mo palaban. Wala susi. Wala susi. Bang. Ya te tolo katati eh. Ini sating-sating. Lepas kan Pagkari, may pasalan ito eh. mas. Mas. Dicampo dengan ikan mas-mas. Ikaw magkamabasan mo eh. Kelapa. Bahasa apa itu? Bahasa sama ikan mas-mas. Ada yang mau kurang dulu. Ya kita mulai teh. Sampai pasang. Sampai pasang. Mak pamen. Tiro pasang dulu lagi masang. Tetangganya dari sana. Yang sekarang mana sih itu? Tiro mau biasa nih. Lihat di kakak di mana. Dewi itu anak putra yang. Diba ini? Lihat deh. Banyak yang bilang tidak ada Apa nang kamu no? Iya, nanabuhay ko sa nila. Siya mo yun. Mas masita ako kan din nagkirobi kayo.
Payung din ako. Ang mga acara ka po. Para kita lahat. Hoy. Ay, lupa ini betul. Tak ada pertanyaan ni. Ada. Datang. Tapi dia kamu kalau kata. Tole-tole kan. Kalau kita kasera tuh di Berkat di Bangkai. Emang nasumban lah. Iya. Kayak taruh-taruh. Oh iya kan itu. Di sini kalau ada di Sikkim orang tahu.
Yo, baila susitela ko kita soranasang. Dolo la si pa kada ki. Tala makadok ko da kela ta si pa kada. Dolo de may tao ki kwa tabe la ko corona de may pasan na karua to dan nasi aparan. To paringi itu kasangan na. Lapak kaparingi salang peka alukanta. Yo may pira-pira peka alukan. Maka 5 anak si ibu pendeta seorang untuk majelis. Laka parengnya lalu di sana semua ada tondok. Berduka tabe orona temai lamba ponganan. Lasa aburan lindona bulan barena allo pekapuangan kedeni lantang ngata. Lasa aburan kulembang mak di kamatasak yang may padang kalambunan. Lasa aburan sinene siambe sindo. Sokong bayu dan mayulun na sa lukalua. Ikuaduka tabi orona toronto maaparenta. Yo may pira-pira lenteran kaparentan. Siya lurah lende na tondok siya yo na may pira-pira pa inan. Sekikua tabi lako kita kumasora nasang. Tunaria te salya ariri. Nasa remi te nandolonga. Dolota bogaukan tu kasih pak kadang-kadang tas ya te wilas suta tingo memasik ila ko ibu pendeta tabe nang taki ololan pasabayan. Aku tabe lah ko kita minta semanasang kemudian posisi mereka palaku pak tunggan na seseorang kituang lantai kasih kamu sama sambayang. Opuang ambek tetumampakilan suruga tontong kampo makure sumanga makule paraya mati ola malabi ini bela lalu mintu agan katuang kiolai puang kipatongan kumata misa biangan kan lagi raka puang undang karan itu lima rupa pasanan tu pantan momi papatuang kami pure sumanga tu kamatotoran kamalagalagan tu tontong ni pasitaranakan batang kaleki solanasang lante makaruen to temo mi bukarangkan lalan mi bukarangkan atu nama din puang dente kasih tamuan kau koran tulanani opuang teme keluarga lasipa kada-kada keluarga puang kure sumanga mian tak marampak mo temay tomatuang ki sang silurang ki kure sumanga rampo marampak mo maadok ko marampak mo malabi ni deno ka na malingka itu rutanan penam ni tuang. Nete mena suka kada-kada. Apa dolo dia mai to lampataru ite dia na patun na kasih tamuan na keluarga dan tu kan desiawai na pasakarang kan keluarga tu lagi pasita apa batang kaleki. Mangandokan kuang ni parkoi kamatotoran ni pasakke. Namenda di kamatotoran baru lako batang di kaleki. Saya tontong pamatoto batang ka kaleki kapatonganan ki kumua. Inang kamu puang nanibu tu pak kamase. Kasake temisang silurang kita ngatong kitu kurang pasakkay. Ito tong dukang pake kamenda di saluran pak kamase mi puang lan katuangki. Mintu katuangki ondora kate kau korang ki makarento temo lante inan puang kisorong pon no mati olo malabi. Mi pebalikan puang mi pagarrikan belana mintu nate. Ipalaku mati olo malabi min potete kampuang ki pong Yesu. Ia mo puang sia oto na katuang ki. Amin. Masih saudara nasa na to. Wailas sudah tinggal yutan.
solanasa kutole mekatabe na kita solanasa ki. Ikwa solana siya uliliante may wilas suyo tingayota. Jadi may yamato kipo ko lako kita solanasan. Kami do te tangana sondong. Ikwa tong kimentiro to tami kalau do mayoto. Ona kita mga siya te maadok ko doon na dia mga siya tu rampo batu mengkalodo mayoto ya bato na tamar kitu tiba bato ta rampo pakon na minga susito oh adok ko kita tu den tu lata adok koi na marorongan mo pako manilari lu tangata manilari lu painanta jadi kikwa ko baik tanggal tabam maju mau baatan kita solanasan gitu erek kita tangan sondong ke tapukin tangai batu tasa abu idolo nama rorongan tu tete lah tapo tete lan te kasih pak kadang-kadang lagi kare sebate pakai tanah. Oke. Terus semangat tuh. Waktu siap kesempatan. Terus semangat tuh pekutan London terus kandang siang laku kami. Pada udah jomai. Laku pasti monitalam. Pasyati bulo di panati tujuan na petutana kwa tabe ako kayo kalando na tondok lamba lain na pagyon para na kipenjongan ni turuan pekapuangan iko tabe lako tumaka induk to banu karungan to supu sa melong to rin ko tana sangka bisik tana masyang kaya niya ada alay ko ada sangka ko sangka lako temi to parenge tabe lako kasi anak kalau kumalaw lagi bicara rosol di Batara Tua di gente atau patudungan biak atau ketetangan mas sulo-sulo patudungan laporan dana lagi ketetangan lalu kegalaian nuran yang mutemai pendeta penatua syamas pengantar dewan stasi Ustad Imam keden ni Majorin syatabe lako kipo indok kipo ambek na merasa mo abalaran nampak ni semua pengurusannya kikwa tete kami toke jomi tontonan lempang terjumpa inde padang base kangana kami toke de ujung mai padang mak di kamata sak tondok diam kulembangi saukuran bawe batu tak kirampau karwanan tak kirampau kabungian dana masyang pa. Kaya dukarak kilo lang may kabutuan nalo, kaya kilo lang may kabutuan kulak, bak tulolo, dami na sa lugar ako tulolo may kulo na witi paritigin na bura-bura. Tapabelan na din ito simbolo manik, nakita matang kinabasa pentiro, kidaw te po si Banwa dati tangan na sondok. Ang kiram po, kundi rin pa amin ito, nunat lupa-lupa mi. Bila na siguro ada melaw langit bisa roson di Batara Tua. Tani garaga ito no tani tampa den tidainan. Di garaga sa kasyan di tampa yan sama ndama kamu maranga pasan domba na di palesok ng tungkunan lain. Di garaga ni mula taw tampa ito sa ndapati na. Di garaga ni Adam. Apa na ko pumato na meron tulino kini bisa mari di garaga go sile to sa kalamaran. Kompo ni Adam. Awa. Irando bi pale sangka darang panangkap ti pamulan ni pale ada anak kaso ditambel nama kada pumato ko yang bisyoso isuro turunan yo gi batu kan nanti kuna rosukan dawena iya mo hipotetik babang ng kirampo langan te posiban mo lang katang sondan umbarang panangkap iya kiko ko kurres mga anak pole parayan na
masih masambu mo tama talinga duang kimas solanasan mabuso salen pangaradak tama karangan pasiruan ki angga mayuri kumua jona katiung barantah tompet jongan niki papamawa ada datu matampu tompet pirun niki sani kandaurena karain kalambunan jong mai tondor diam pulembang ni padang mah di kamatasak maka limakna targulawan na tongkonan bale batu ke ke rampok susidu kato mas yang duka tama pa inawangkin kumua timba duga ki sampai mai lili na limbu apa na padang di wali basi di puang pengalumuran padang di Lampio maka lima na pantarana kenaki tongkonan lempangan masih yang duka mo tama pa inan ki solanasang kumaya tu karampuan tah laum power ongki rampanang kapa laum parul kuliah ki pa sulian nalok uno labori sarindik na kasosi tamben punte te tangan karasan na di sana kumua bas situ ka pako susi moto lako kita soranasa makasih amokan ni ma kudu kirandan pura mokan ni ma lila to kebiring lako te simbolong mani kilok kon lo erara anak baine mangkadu kamu kan mekutana lako indo to minta dian nambe to ngongkong na siya kami mintu to maaraputalang to maakapunan nawa tanda tikunda kumwa ko iya te karampuan ni iya te katimbaran ni tipo kada dolo mo kumwa ko iya bang siya dirampoi iya bang siya rampo iya motoki kuasa lanasang karampuan mi timang kurre sumanga kirande pole paraya iya te karampuan mi kita rima ki matalok tangpoka kirande pala ki maumbura tanati seno ki pelisun na pala karampuan mi ki pewombong na taruno tangki sole sambu komi tangki tumpuluangan komi sangalin na ki ko kita rima te karampuan ta boleh semangat boleh paren Dari si taruh nama orang kumoko ya tona todolota yang namang kasus si kemenya apa nang kapal siapa toh sina suang dola toh payah teri no baar to temo te salian yo mayada dempatu bisa nga menolok ila ko to mapalenta pencatatan sipil la diraka menolok ila ko corona ko tumampata na susiduka tawa la kita soranasang padoro dio maito ya te anaka sola dua pura moki kutanai na payan na dipuape kaalukan patu agama ko nakawa demo mangka na si patuy solanas sola dua demo nangka na si patuy jadi tak meratala kirang itu iyo kirang itu como Iya. keluarga demo masero kirang ya susiduka tola ko kita soranasang yaitu alo atu natanda ko labayang ambang nila ko kita nakoyan nata siya sa kalangan ta apa nitentukan tanggalan na Ya, ya. ba nasanga kaya di rata-rata nga bulas sanga 22 kesalama bulas sanga 22 tama tanga ta te pwede pigi lapar korpo itu Iya. Oh, Iya, kurus mana? Nah, ya tujuan ada na mangka mo yan. Ya, unta tapo kada-kada mo din ako mga masalah gereja na tayo sa alya. Lata ko mga dire kumali berkati juga dito raja. Aman to. Andi mo patay ko sa. Pemikiran daw kini ko saya te may mga sa taro ko kaya. Iya. Jadi nang natapan to ko may pero tangan na sonong kumua lain berkati yo gereja to raja. iya iya Konis. Itu sih tau. Yo, Nah, kasih foto nama saudara. iya Nah, buat apa tak bukan? Ya, ini ada sifat itu, ya ada sifat itu. Percuma. batu tanda kemamediran na sola dua Oh iya.
berupa cincin. Wina tak na yo tu anak kimone. Apa kosangan memujorin sahabat demo tu cincin nak suruh ni Indo ana apa pesannya sama liman. Ada tak apabila tirik pasal pikiran Ya. Ya. Namun tangan mengajurin tentu nabuarkan na sua ko mikit ikuala na sama na may melindo. Ana nakira mayo ito. Langsung sama. Iya. Ya kan dan baru apa kan sih? Yo. Lagi kasih soal apa pernah? Oh iya. Di lapor sakit. Oh, jangan ini so ada. Sa online teh. Masa cincin online. Nanti Rusia dia. Kita seorang asal kumakon na siapa nama lingko banget kolak nomor kenaman kini pokada-kada si kadende na tuku pokada nina kumako ya bang sia rampo tontame kalau do mayo to kitiro ya bang sia rampo ya sia di rampo sa takwa na maleso manina tarangi kumako ya kede sampai gini may limpangan na yate anak kibay ta mati na nakadua ito na mento sola sambolangi batu sirengi na palialo na nakalinde mga siya te anak kibay yo na manialo to na kami mga siya may petarya sola te jadi kiko ko ya matam kiko ya mga siya rampo ya mga siya di rampo Taluk kiwasa to ano ka palialo. iya So siguro ate Pak Guru kumbay ya te keluarga kunde main di ada tanding padahal asli itu hindi neta ta anak tandai. Para Oh, di tandai yan dala. Yang ini yang kita lakukan tandai dari tandai itu ini datang. Ya, yang mana sih sampai pendempang nak? Oh, Jadi yang be kuna sian yoga almarhum sampai pisan. Jadi nenek kuda di netek. Yang tu alias yang pagas ni nek su ke pusu basi ya. Taruh parang tu sampai na batu. Sana pagas. Jadi sian doanan na sa pusu ba saudara. Sani ba. Oke. Ya, baiklah, susimotala ko kita sama susilukan teto temoten na taat pikila ko aturan na tama aparenta tak ko ya tebe kasih tamu-tamuan pasti satu-satu pangali. Satu ya. Siap. Jadi ama to anak ki baine ko tanya apa di popaniwan tadi ko semua cincin mo pili sunda mo tarunomu ko le tandera ka munda ta di oriente na kata si pakilala ko mi ya to may nomor telepon tu para alumna disapui mo SMS di kurang-kurang sama aman-aman atau temo ya jadi Penangkuan itu bisa dia. iya itu manda toh Kita keluarga nak, tapi dari itu yang kata kini. Ya. Namun, Yo. terjadi menurut kami. iya Soalnya dia Nanti dia mau petar. iya Nasa kalau kapal itu buat. Wah, iya tuh. iya Kenapa kau buat? Ampoku. Iko pak nakangku, ampoku siapa? Oh. Jadi dia ni keluarga pun pengaruhi kon turu mensusi tau jam sepakasih dia kami teman-teman ini saya kami keluarga kan sifat mungkin sholat duha jadi yang ada yang keluarga kan pengaruhi kon nanti mau terangi yang menarik pakilala kota anakku itu lagu Makanya mau Pak Patila Iya. Selain pada di Lasusi Mote itu kau koranta kiko kesimpulan pertama secara ada sah secara keseluruhan gereja Toma Aparenta ko tarencana udah 92 maafin atau tak meretang karan itu sampai porito dolo sabah kita nasang jadi sangat intim mau pepori te cincin na papasangan mio tarunona na tatontong mangando masolana sa halangan to tumampata tinopa na apa tu tarencana na tunduki na papasake ke solanasang tamay lambe sunga
Kesupata maadin po gaukan itu diona rencana atas orang asang kita isa kalangan tapo gaukalan bulan 92 jadi bayi pada moto kurus semangat seorang asang kia Sama 30 menit makara sa Stonina. Ya mo to barali dito na sampai di kadebo Iyo, 30 menit ko na ruang mo protok kesehatan. Evento gora-gora tongkon yan imali tadi nanti mo na masaibang. Iyo. 30 menit kureke mo. Karena aku vendor gua mau dile. kami bayi na yung na Ay, salamat ay for. Kenapa nak ada pun dasar sekali mau bola saya nak malu. Nah, panggil tahu ya? Ini kok. Ini. Pendeta aja untuk melayani. Kamu kerja melimbuk. Oh, aku kayu gitu. jadi kompeta mo tanda Udah masa mau tambah ko. Tinggi sih. Baca di sini. Oh, tapi udangnya itu dia non nilai. Tapi mami ini tongkang nilai iya. Yang kayak kalau kemana deh? Dari setengah 3 sampai 6 di mana kan ini kita? Tidak ada saya nggak ada perang. Mana ada kursi lain? Mana? Mana kursi? Mana? Mana?
nasi? Iya, ada piring. Bagaimana Piring. Oh. Heh? Di depan alang ini semua toh. Ini ikutan.
Jadi tapangan dua nilang ang pumatua te anakta, ampota, ada sola desra. Dan naupa niya te rencana, maadin napasak ke pumatua. Baita apa tayo ni sola nasang, kumaya tu rencana na ti anakami ang pomi bulas 92. Jadi ya mo to informasi na dan naupa niya te rencana na napasak ke pumatua. Ta mangando sola nasang, tarapa ta masambayang. Kure sumanga pumatua do bambana suruga. Di maadin panata ite yona salamisa ada lantondokki yamutu di parampuada yona te rampanang kapa. Na yatu yan na to pumatua yate kami rapu makamban la kami na inde tongko sarapung lampio siya yung may malimong malepe rembon. Tumaadin mayores solanasang kate rapu makamban. Deno po pumatua yate renca na yate maadin lami pasake napisan natu di pasundun tu yona rampanang kapaan na solad. Ikande na siya diruna. Pasake pong matua na mendadi kamatotoran lang katuang kisola nasangkan. Niya ke pantasule kandako, yatu kami na lasule. Eno pa amiyang ta maraan pa kanu pong mato kirampolo kato inang kisi misa aki. Niya te may rapu makambal la toro lantay ng tontong kung pasake sola nasang. Paade pagari sa laki o pong matua keden ni tang situru na lalampa poreyan mi ondongan na lante kasi rampunang ki. Mitari makarampo masambayang lasangan na po nga Yesu ti makakuresumanga. Amin. Ini piring pan purino. Oh, sana pa ni Setengah 8 na jam 9. Ya, mata untuk umuran. Ya, nembatasian. Bukay sedang ya. Ano muna? Ada mi di sini. Itu sana nih. Ini dia belut na. Palon. Akan dia mau ninin itu ke hotel. Lagi mana yang udah Mara, nanti sini jauh loh. Kata pikir deh. Patron makin dalam. Handle. Dalam aku tak bisa. Nah boleh kita kan. Balik pada nanti mau jauh. Ada deh. Kalau melayani dan keejan dan begane.
Padahal Apa tur lang? Ada